Yo, metia atiefo nyina me alefo nyina within the buffer kofi atobra mtoso nyina kuma se dade so abahene na wadaroma efa lumba yie ehye ho kwan kura efa so a ebedi mi nsem se mehwe ma enye lumba yie totoye me wo jasifoko wo sama na daye nyina ya no ekodu mre bi e ba se abusia panyini na busia de no ko gina court fa eyi ne hyehyɛ ho ama ema abusia panyini to me se onko on na busia fo nyina anko ka bon no munya yi enu na nya me mame bimpoma se wu antanka se ka gun so se bi so oye yi ne hyehyɛ no mu amane ana se bi wa me anya nhwemu amia hu adekura ekum lumba na o me yi no tutu fo ntankese na so ma ne ba diase foko fize o mu flipa akoso so no o mu me foko na me foko tra me da anu ye tra so wo diase no me ko be tutu fo abre pon fo akese pa na tra so e wo sebi o tu fo cha me kata ba fo kata krati ona ye mu cha me awda no tinasa ma hene so ne foko tri isi emu no mu de o masa me to na so it's all sent and say ka uduru ho a emu akonya e ma wo kire adekoro nti a original so ade ka entamo tie ma ambe mpo ma akonya ama wo kire adekoro nti original so ade ka entam sanu so wie entam kese so a ye de sempa eto sempa so de ma de o ka gu no so no ama so yi a no kwankura fa so anase bia won so wo sebi se wode bobo so a wode aboso na mum ma me bimpo ma de na o kan ni hwehwe mu se entam no kan no entam no dinam so ma ya chin dedia enum na buja panyin so ejira ba bi ka se sebio wase president wasa kwasi utonfo abra entisa ebi se de kan a wahene hu no ene se obeyi na sotire se lumba ewu imu mama mese no enam so mi ejira so mo so ya chin dedia na mo no so yi mu ade ke ko ba se ni nyina no omokofa mu ade ba meye na ye de koto sante ye ni ono na sebi tankese ye ne dia ye di bim command e ko so ye se oja manaka oja che na mum eni abusiafo ni nyina metrase ni emeka mu nyina mum ye nya hyehyeye no munsi lumba efise lumba ayo bia wasum Ghana man asum wiase amansa nyina wasum bia eti enye na chiri enye basa na de bia oye bia na munyame de emrem ti nam so ma fuku ni nyina esi gina yese me dade so abahene enam se pakoso wo me fuku nti no me meda wo ma no na eyi ni hyehyɛ bia no me hwɛ se 13th December ibe lumba ya pen ko rabre enti ye di hye me san so no that day na ye free ho na no me free abusia ni nyina do mba ma himfia emi ehia na esaso ka kirem se oma committee ni e de ma omo akane na omo ye ni nyina no me hwɛ se ebepe committee foforo a me meda no na ye de aye ehyehyɛ no de aye yiye no nemum committee dada no emram duma pa omo ye e de boa na wotwede ne ntino enipa ne bi wo mu anase omo akora nyina na mehwɛ omaduma so ani na mefrɛ omo mo beka ni wan ho a na mafrɛ omo abede abeka enti enam so ma me na abusiafo ni hia no bedwendwene ho ama omo ye se yenyi committee foforo nye fanye na yi no entotoye enimu a na eguso a na saa be na ejina ho na ye wo sama afie ma ye jase fie ho no ma me bempo ma na abusiafo nyina no mu nyina jira ho saa dade no no se bibi ha wo mu a yen foku no ana se sebi ewura santene oyobia oya badai utie obia sem o ha obia utie
ansana yesini ginaye onya abotre ema sabi yene fokufo no nya abotre ema mambrempo ma aka na asem nyina awie hono na nka wo asem bi fa ayie no edeti ho a ana se bibi ha no ho ana no se nka oka sa asem no eden wo kire wo enti meme de yi ma se menyi nkoti 13th December eti se de ya chise sa ma se kokoro bi so na kokon ekon na wo san wo kwan mu a na se wodi ngugu ti agonya kura ate so kura etimi bo evi ya chise sa ma so wan ko wi a oba kura se bi ye vote nche timi de me se date ya de ama me me se me bo modern ama date na so 30th pepe na je ni nyina no se bi ibra tie ne choba ye de koto nanim no makwan a yakoye eyi no yakose no nti eba asa no amripo ma ba no ho be ka kire me se date na ya hye no se bi obese number wu na wu ye no nhwemu bi ho a omoye anase number man so bi so twere exams to odo tu mene me ka kire ne se sabre no so go ka kire foku no wo ho se seina ha no wantimi anka sa asem na nkyero mu meso mi nko anu mitimi nyina abra foku no so no yeti ni sa ma hene atrase uma kikire sa ma na uma de djumadi ahye mensa na me kwa me ko gina metumi so akoye omunye mpanyifo kya me nti me ka kire se onko na sa ma hene ho nko bona mane to ko ba se okọ na foku ni nyina ahia na so mo preso ma no dia ene na sa date no ebe sa na asesa do no abo anan ene na busiafo ni bi ko na sa ma hene ho onso ko ene mu aye ode ma obo ne se obeka kire me se mu aye asa ma hene ma ne se foku de tena ase o mso na dan no de mu foku ni nyina asa antena ase a onu ko antimi nya no tumi so ensesa no to bo mama ne meso so bra o so kire me so ma antena so nya nkasa me so me ko na de o ka kire me se e bra de ama me no o se me di so 13th December no na o se me di so ma no kopem bra de bia nsesa e beba foku na tena ase na nsesa e bi o ho no ma o ma sesa no date no yensesa no aye 13th December na no mete amasante tan so afidie so se papa shi gina so e kase date no ya sesa no papa shi ni tumi se o sesa date a mensia foku jazz foku atrase ahihye na papa shi be sa date no e dia maye oni tumi sa wo sen wan se na maka asem na wo ko je baby na wo ha obi wo de wo ha beto manim mo de mo ha beto manim ama me kire makwan no me ankasa na me kire makwan se mo fa kwan we so na me de ya hihye ama me no ndi wo se mitimi ye bia no wo se me ye ma no kopem sa date ni de ama me no enti mo ko na se bi ye ka kire mo se na de so wan ne bra na date ni de ma wo no ya sa asesa no a enu na mi metuma gina so ama date na da asesa ne mo so fara sa yen sesa date no na yen kan temta men sesa no na yama mi se menye se enkodu sa bre no de wada uma me gusu a me di sa adwuma no obi wo ha obi a sabi oba na be ka kire me anamo bi a wo se me kirew na otu bia no nya nkasa me ti ma kirew ama otu anamo no de wo se me so me boa wo ho na aso wo se me aso me gina so na me boa wo date omu se 6 December no de man ko sesa ye ni 6 December no na bra ye tra asem no so no ya be to bia so aka na asem enyina kire ti ma nananom gina etumi so ka kire mu se sa bre no kura na se bi ewura otie na nachi ebra obeba no na aka be na otwepe na so ebra so ebenya na se na yi no so no ebe yetia za de na otwe bako aka mu amana ko 13 December no ama obia so ogina obia so etiase sa bre na omuwo asem bi kan ko mu kan foku na nim se date na ye de ama ye no sabi ye ho asem ka mo obia nka ho asem meto mo frem ba afia that day no ai better so obia so anka ho asem ko fum so mo ko ye be ne nansa so e sa hia bio e ho ana bo be ka kire me ana me so me kire mo kwa se me kwa mi di mi nya mi tumi so
enye saa de no ti mu sanko na monko fuku num fuku ni nyina hia no mam kwan de a de be ka chem no eno na mmeden ni medi so moko eso yansa date na ama mo o ka kire mo se fuku ni hia no mu nyina ni ho ono kwatimi nya no tumi so saa bre no mo bo amane no me kura ama ante ana so me ko ama on so saa se mi o ka chemo eno ana o ka kire mi enti me ka zupi se date na ye she 13 December no enza ye bia ye den emai enza ya ba kana na mama ye den maso ate sa ye bia emai ya sha ase a ye be boss so ekwa abontene e wo 13 December no eno ana igusu a se bia ye hye ne se be boss e ba abontene ni pe nyina be hu se no ba ye ne da no e sa da no ye be invitation card ye be ko se bi ye wura ba ye ba kwose no afesu so o mampanyin so e bebo na mane se nwa na de nyina da de lumba se ba ko bona mane ansa na amansa nyina so ya ma obi aso ate se ye be se obi a o se ese ni bia ba ko se obi a na mesra mo me kanu ha ba fidie so se lumba ni kura ye ne na de nyina na edi na nanu mu nsem ye sra mo ye tra ase no yanka kura ye sem ensam na court mu di mu asem mo court ye de ma ye ne se ye mehwe na me ye ayi no ntoto ye ene de ma ye eno de madaroma nananom eni ye nsem ti ye be ka ho asem na court no nananom ntimi ntira enkotwe court anu enwofo court no enka na asem owie na de odi be ma ye bia no madaroma ye so ahwe ni ato ade ye no so ye ji se ye de ma ye ense ye hwe na lumba yi ntoto ye enkusi 13 December eno ana ngusu a meye medamase